Well, kuma kiri Deputy President tukija ore nginde ya Meru TV tukari live kiri Meru FM 96.4 na tukwana na idea na munini wa Rais William Ruto orano wa mutongeri wa kiama kia UDA na ngwataniro ya Kenya Kwanza na gwetha tarĩria ndio ngachia kene mibango ekembere ya kithurano na kaiteneka ringi twarĩrio ringi kutharanira Meru kaiteneka ni twikite mwaru muthongi sana ndene anduku 35 nirio mwaru yake ethra kiwa no ya kwenda rake ethra itandebene kuringa kura na ndene account ya Meru ina kura 780 ni twikite a very hot cake kaiteneka ikiendwa ni interechu jire rutererwa Kenya Kwanza na rutererwa Azimio bonde bakenda kura yichi ya Meru lakini trend yethiritwe kariate ya yoringi kura maybe kaiteneka ya chenchia. Karibu sana kile mpango wetu nke siasa tukoruari unimetoa Martin Wechungi ondola na woni twin for the very first time kile mpango wetu nke siasa I believe Mheshimiwa Dan Kile alirwire tikia ubunge Gembe Central na tikiti ya kiama cha Jubilee. Karibu sana wanadani. Asante sana. Nango shogole Mungu kadha ntoba nafasi. Sure. Na nkenda okethia Meru bonde habari. Nkibera bitawa kilio kalido. Na ndilo mbele tikia ubunge kia Gembe Central na kiama cha Jubilee. Karibu. Tuli na Mheshimiwa a very good friend Bwana Ichunge Kabeabea. Karibu sana Rietwa. Thank you very much Martin. Not about to itaru are madito ya kombita Gichunge Kabeabea lakini dhaya ntu wampere ringi bari wa Kabeabea ki na ratiania uwa na uwa ise gicho inkona ko yakanya ka okethia Meru onde kuma thochi mwankanto nyiri meanke thakia Meru yonde ntuntuku imwe nathiria make 5 karomba ngavana simbenda kumenyekana Meru but for now focus ni aratikanist. All the best. Thank you. Mukuro kiama. You don't need introduction. I guess I do. Kura muno. Areto kiroti antamarete na arire tikia senator ni Murori Kiumbe na arenda tikia senator ndene account ya Meru. Karibuni sana gentlemen na kaiteneka. Well, it is a busy 35 days to come. A very busy 35 days to come JR na Meru nethiri twere ikiambo bunene sana thai Deputy President alikuwa ali Meru na nintiunga ya ntuko ijire thai nto actually mbiririe thrakanithi ya Meru na Roi Kinya kethwa ali Meru so e 780 nakani kitu very important kilipo kure hii. Thank you very much Martin. Mbere makinyania nkethi antu betu ba Meru mbachokiria nkatho muno ndu wakwa be mitambone baratutegera TV ne yetu ya Meru na kinyagi kameme 96.4 but nachokiria Murungu nkatho ndu botwa that opportunity Martin ndu te kawaida wetha tukiaja opportunity ku kwaraniria na antu betu yore ugire nguchwa gitikia senator Meru County na mbuga ndenda ochokeria nkatho antu bairi ntukuye na aru bampere a lot of inspiration bado kuina mukuru muchoro ko ito Pius tharo eri full gospel Kisima na Kinoti Jonathan na kuina nyamukuru ngitu ithanire no na aru akwendete muno kinywe na bango jua endete sana to Solomon Mongoli. Thank you Solomon. No na au Kisima anauga akumbirite wanja mbukire ngukethia na njara nguketheka sana I mean of course these people ivetekagia we educate kana we've educated them gitarira jani kenda bomba kumenya exactly how things go na kinya akuruba EPC kando kana nkabune they are also ni antu batu wocha mamono ngechoke kiuria gyaku Martin Meru has always been like niwe kugitha ratiri katu geikanya magara ka kugitha ratiri the national to elections chia nene bau presidential candidates na for sure nderega swingite manya wiji the most interesting thing ina ukunge kwithara ukajije kakwibangite kana ni gutwire je kakwibangite na nyau kethera kwina mikuchanio
igita rĩrĩa rĩa kũringa kura nondu nĩo je kuga patents cio ringi bo kura igita rĩo ngore nginya kuringa kura tuteairania Kenya is a very katuga tribal country ke voting igita rĩa voting igita rĩo tutura tutena thiri kabisa na tutena mandu ja maingi lakini yakinya igita rĩa whatever igukaraje kama mtu akuchiria rutere rwa kwao rwa ndere mtu wao gitite ati and I pray to God mbuka with time to combo change that nya the internationally nya other bigger democracies nya after 100 years bado no tuona ibethara bena that kind emikuchani so 7-8 years ya Meru of course no mwanga mtu akethwa gichwa ore mba kugita kithigo kingano na kira kiomba kwithwa kia batetia no tukarigana kinyaja 2013 actually difference area around 300 na kinya mwaka ujua athira I mean the other whatever was around 1.6 lakini ki plus 1 it was about 800 so okay otegera kira giswinga ikyo bado twina kyo and katweja very reliable yora kuona this time round komba kuza kuina difference kidogo lakini katweja very reliable no tunatu turinga turi like a block yes na I'm very sure mheshimiwa Kabea na kuona 780 kwamba wita rutero Kenya kwanza I'm with the correction kwira atiri tiga kuona 780,000 ndenda kwa Mount Kenya yonthe niyo mbere ya mbere kuoywa ni Kenya kwanza kana UNDA ira Kenya kwanza so itwire stronghold ya UDA Mount Kenya yonthe so azimio ne kugeria muno go tilt the equation kana ochuna na kura cha Mount Kenya Meru iri imwe ya counties cha Mount Kenya so rwiro rwaro gukwa ne baba azimio bake ya rwiro barabangi nabo bakauga batechunwa ya batu ba UDA nya batu tukatithia mishemanio tukiwa makosa yao ndio bare yaba kuwa makosa yetu fake lakini natu tukeya tukiwa makosa yoyo ngwato baudia nito ntumira ya achirie bei bagu bukarerete thirikari twabaudia nito ntu into biwitia na inyau mheshimiwa bikani antu bandu bandu te antu babega bakuthura batimautethi antu bakarethi antu thina muno no te antu baichithina chantu na umeenda makwaraniria na deputy president Rware bwana Kile na ntamuria how come mantu ya kuthuka ri thirikari no ntu inkurikana sometimes back na wete ati mantu ya kabua kire thirikari na ya kathuka kire thirikari is equally liable exactly bombele buru kwanza nkwenda kuwa ingo support yo Kabea initially UDA yambire siasa mbere ginya itere siasa ritakinya kuube yaba bendia their product mbere ginya thoko itambiria ku itara thoko rio kinya rongwa azimio yo kuma ground na litangwe kweli ku mwanka thai azimio has a very big stake in Meru county votes na tuina imani tukona as many votes as possible na twashinda Kenya kwanza kuungana kura cia presidency na tutumba kweko any blame yomba guthereo kana kasoro yomba guthereo kithirikari iri kuo tutumba kwa exempt Ruto from that blame no right now he is the de facto deputy president ku kasoro kondeka kaikuo rais akilaumiwa officially he is involved 100%. Na we can't run away from that. Na ngatugenda tukwaria kisiasa. Kisiasa tuturinga siasa. Lakini in reality that is what it is. You know, JR, Ruto ambira ati Rais Uhuru Kenyatta na prime minister. I mean na deputy prime minister. Na manto ya bwithitie kire thirikari we atombire we bwithia era nonto he did not have those powers. So kinyawe the deputy president manto ya antubaku abwithia atomba abwithia, you know, iuni argument yawe. Well, Martin bere Kabea ongera ambuge atiri kwina ndatuira tuira gwa chiche siasa na kwina ira tuira muntu chi nkoronewe
Riri ati muntu nkwenda kwendera uni oro na bwa kwa nontu ndo nginde independent candidate. I don't care about kwa Kazimio kana Kenya Kwanza. Uni baraba kataro president yokwa no to ontumite ngugi muchuira kurani. But the truth is antu baba bondo ibatwa iriri. No to umba gotuira uni ntareo actually kinya to some extent kinya sitting MPs betu ibo thirikari. Actually ibo legislators na ibo ene kinya mbecha. Kinya thai no baratigire batongera irando reu mana 9 trillion ndeta 10 trillion na baitwira kuromba kutebugi. Lakini tutirona bakiro bauga mbecha itebwiri kugitata itebwiri kurombo. Na kinya senators batiga bakurukia no ndunya bara extend rest yao beyond area katiba yugite 60 days mbere elections bakurukia Senate kenda nane bagitata bakurukia tuongerwa 10 trillion tumba kuromba 860 something billion Kenya shillings tiye kudigi ate na no baba kudiurunga baitwira madini ati kuromba kutikiti ate irandu iringe imono kaya ko iringe imono baringirega. So they are lying to us bonde abako to area jogo kuwa when Uhuru rire ari kinya finance minister irio kana bobo egagera ministers batugwitithia Passat na uga atukunyangia mbeca cia thirikari gwitithia ngari inene riria no tuge atari na inya na nagereria na Passat cia gitatia na you wonder wa Julia very simple question na ndio gutonya ri na iguko president go kuga jange jo na Passat cietere ndathogania uni akuruka kwanja baketha bena Subaru kana Toyota na Anjirene na Manisani lakini na netha ibo bena gazile iria nyomora muntu jo umwake jite mutindo jo chiketho chingari wigana chingene na muntu na tukinga wenya barabarene na wa Julia ati seriously Martin ina goodwill ire yario ire finance minister ire yatumaga muntu yarwagite ata au atwira twitithia Passat ke etire na ndie no authority ga kuraka kugitata kuthithia those kind of things na ni eja atwira mbuga nyume gitari ritire yi bakethwa twina ngai stadium ngai na ngaba atwira mantu ja chita wateire tu no laptops chatwana. We are still waiting for all those kind of things. Nande Martin, it is very difficult for a common mwananchi. Buka oni agere tutatonya na batu tu in authority kwa giura tukutumba kwa giu. No ndo batu utero tutatonya na tu didia makosa tera bara which Kabebe does not have. Au atena that luxury. Kabu rio to explain bobo ka ina laptop jetre. No ndo originally where at least last time matari kiri akumena mwaka yuna ari PNU na ndi maya IPNU wata promise ne laptop lakini na ndi ke mwaka jo turi dai ngabwiri utwira ndi na promise just stadium jetre and those kind of things. No Martin, where the bigger picture ankuga atire it is very difficult for us to believe the promises ire chonde bakeja na blame game ire kuwa o atebugi atu itubega na buryo gintu kimwe. Mheshimiwa. Thank you very much. Bura kile akuwa na bura marete akuwa batwi twinde aitu witikania Kenya ina thina kawe o kararia mantu kwe wakuwa mira itina thoko kwe wakuwa mira ina thoko na tukimenya itina thoko kwe wao kararia akiwa into ibitite na bititite so twinde aitu witikaniria ati Kenya ina thina sana ndi kwenda ubutethia nontu na abutikwatanira uri au ne tontu tu atagitere bora promise barabange saindi yetu yundi tukwa Raila nwena nkumere thirikari ne ara advisor wa Uhuru Kenyatta so ankwenda ubutethia na siasa ti siasa nkwenda kwaria uma. The truth of the matter is udire mbasi itithakwa indreba baili true makosa yatu inayo Kenya kinya githari mwitu arage siasa tukwa ni Raila nwa nkumere thirikari ne athukangia Raila atime aguthukia thirikari na inya ura burantu baua na kinya Ruto nwe mandu yoku atawithirio utibwa me akubwithia until when iragaithira nwa etithite nwa wete starring ya bus na inkwenda confirm nkuwa na kwa an example ya Kibaki tugia kwambiria kwa mantu wa Kibaki uti muntu au Kibaki atarutite ngui kana gwe womba kuwa Kibaki atarutite ngui yao lakini Kibaki na ari minister wa finance lakini maendeleo yara arutire raisi ataombere kuruta ai minister wa finance Kibaki na ari deputy president kana vice president
igitarila ya lakini atona inya ya kuruta maendeleo yararutire mwanka rirari president so buratu kuwa thina ichonde ibo kauye ni Ruto angaraila the driver of the bus otongi Uhuru Kenyatta ne Uhuru Muigai Kenyatta na mira itona thoko no tu blame no tu mira ya chiri thoko no tu bwa president yo Kenya kurema kuatanira na president Somali so na we agime abatu tukumia turi ana bawe tu Meru mira na chitie bei no tu nie tu ire ututethia kuthomethia ana abaite wikere tawala mbundi agaita akaria na rais ungi akuona ina ibibi utumankwachi ciuma na ruiru irukurutwa akathiria differences weekend abatu turi Meru tona mbeca cia mishara cia mira remember igitara campaign ya ara campaign na rea na 1 billion na 1 billion utwe kwe wayo na promise anite kwe na every year tutona billion uringi so thina ira cionthe tukuona turuteni Raila tujoke turute William Ruto tuge ni wathani wa Uhuru Muigai Kenyatta no mo ugatha kwina thina wa ukambiria thikira ukambiria kumbule mwekuru na mwekuru inkingo iwo we kiongo na ndenda kuwa kinya siasa hii kuringwa nende bila biutumatwiko wa ibura kwithirite kwina thina nene muno na failure na economy kwaruka na marandu ko Kenya kara watu twika mwana ichiaro ene randu ya 300,000 irandu so bibi utumatukira Raila katukuona Uhuru no awithitie thirikari na no chairman wa Azimio so rira Raila akathuro gutithia kwina change no ntwa arendelethia legacy ire Uhuru Kenyatta ya marandu ya mira kwaga thoko na mantu yo yange wakili no kwaga tetu yani ruwa mutongerio kiama yaku ke Jubilee. I totally disagree with him. As per the 2010 constitution, bibi atwatha ito presidency. Yes. Whereby the president and the deputy barashare thirikari. Mawaziri wake na baunge yake na bakaringanira thirikari. Utu mutomo ya kumbule mutu no wethite thirikari tutiongi. Koga kumbule Uhuru, you should 100% blame Ruto. Onto presidency rari ku. Okay? Ko weakness yo they know ndo wani tonyete uwete kuitonyete no ntubo Uhuru na Ruto. Ko Ruto Uhuru aikua Ruto na ugwa. Kuringana na antoba Kenya kwanza ni atiri bobe bele thirikari na tariki tariki kenda mwezi wa 2018 nkethiro kiathano atateka mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mheshimiwa Raila Odinga no nkethie kiathano ni Uhuru na Odinga ni kuthiria differences cio ba ina cio ciandwa na kenda Kenya ora itau wako wo kwengwa thirikari ni actually no nto but iboya resulted actually kiri opinion menya mwana siasa enda kwale yako ni yo mufeba at that given time lakini ukalwelia thirikari endelele mwanka almost last year I think almost the whole of this year wala thirikari Ruto atarite nera Uhuru atarite no enda kwathana na Ruto na ature deputy president mwanka to date kinyoko ya kana kasana thino wagora deputy president Ruto in short mheshimiwa Kabea kakielea kuwate you have yani mutumba bikura kima yes actually amutethi na ngoja nkuthiria Kabea ngoja nkuthirie na tukiwa na mantu Kibaki has always worked well Kenyatta ali waziri that's when Kenya economy performed wonderfully worldwide isa sawa na ya rais no undeveloped punde ugakulwa ruba ba thirikari na partnership na Raila Odinga I prime minister we na I waziri I mwandivaisi manto ya infrastructure iro ndi onde choro waro yoko ne chori chama ngoroba na shakila utogi manyini waro ngoroba Kenya hii those were drawn by engineer Raila Odinga in partnership with the president Kibaki Kenya SGR Kenya mbese be kirite cia icio megwithia this presidency came and increased the rates. Bono tutumba kudhibitisha maybe actually amutethi batu tukuthura immediately tu weta state house ya mbere Uhuru Kenyatta aitere atuthomera muno na yakathuri ni Ruto augire nasikia waheshimiwa wanaendanga pale huko wanasema huko ndio wanafunguliwa mlango haraka lakini hakuna serikali mbili nikisikia mnaenda pande ile
mutaniona. Alafu ukiagwithia nukuwa katiba yugite rais na deputy baina inya omwe. Uraikwa rais aringitia ngasi muchomaniona. Uraikwa Uhuru Kenyatta aringi. Uraikwa ageli umai aikwa president uraikwa aringi na tiangasi. Muchomaniona yawe. Ukiagwithia katiba ni kuthiatwa kana ni thiatawa. Kako yo katiba kuwa mtu ngena aringi watia gas. Ari uotone deputy president na muchomania ara Murang'a. Kanisa ni tiangazi ira elo mwanka mathabahune ya kanisa. Kuigona ni atina inya na butirwe nguitene. Ukiagona enda deputy president na kwelo tiangas. Ikumaanisha ndi wote thirikari ne completely. So nani na umire thirikari ne tene. Yani aiki mauku na katiba aiko. Lakini Uhuru na mwebelelia araikira Matiang'i na araikira antu bangi na Akenya iba kumenya Uhuru ataruta ngui miaka 5 na William Samoei Ruto arutite miaka 5 na mtu etawa Raila Odinga. Well, inkwenda twariria manifesto but JR antu baba Kenya kwanza Kenya bongo ba distance na thirikari, you know, ibakaria kaba ku distance na thirikari just to kenda kuria kaiwetie ka kuwa totari thirikari ne. Angele ko miuga ore ungwa kwale kana ore gwakari na nte kwariria kabebe ati bamwe kura ankuga atiri andu bau bara baingi bara baumire no bara baumire batwebera yani nondu nandi menya ukeja ko ka abandon ngugie ku kana road zero wina cio thirikari ni kenda wija gutara 2022 then ore oringire nthiguru mwananchi ore ogutarite nondu ubwiri gwita ngugi umwanka ndagike mwisho akari indonere kinya muntu mwe ke petition ya na this ore wari deputy wa Sonko igade kwena muntu petition ita auga atebwiri kwa cleared nondu na abandonire duties menya teka andiki kenda resign ni antu bamuthurite so he should have served the people nondu antu iba bagite actually ntije ni nondu baregere ku dismiss yugo nondu mbuga bwa political issues ya chiareo lakini to me it made a lot of sense nondu Martin ugo reja kiunde jangu tare na te incompetence yugo ndombere kura omba ta opportunity egutara muntu ungi ore andinge enda ambitirango gi na ndi antu ugo ambitirango gi wakinyara wetoka gitata ukana ndi uka etawata governor liwe gutaro ore akenda antu auni tara but you see how do you say that uri gutweka atiri ukia kwithirwa uni kurita nguya ana inkuibwantaniri see I'm supposed to resign. I agree. Deputy president ukia kwithirwa na kuibwa that's the right thing to do. That's what we agree. Antori ogri ya mushara yo public go then ote deliver you better resign. I agree. I agree. Lakini niyo that one thing manya teka you one teka ko we jito gwita kwa mwakuru ku kana kwa kuni kenda wija kuvai. Yugo we gitire ate wendre na to kwenda nia na muntu oku. Oni imagine atiri it is not a bad thing to consult the same people. Anto awitatu alafu woni kombo ntegeta bora autere ndaigwerite the Nairobians that was the argument of the gentleman who was there. Kinyatha impikana the first hearing you are famous now on kana TV. I didn't think that one was fair. Only I would have thought about it differently. Ka imagine yaringi nyageta inya press conference kana something like that akera antu Nairobi. Only I'm contemplating this no I'm not able to help you blah 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 and at least antu bakeda by the yabura not waking up one day. Anyway, that is my way of thinking. That is the conventional way. Lakini that is my way of thinking. Same case ni onkuigwa atire ngafila atire kadera boriwa the conventional way muntu akaiwa ate gombo serve the people ka bwiri ko resign then it simply means bara bonde but tere duties chiao na to batumite. Right? The best thing kada iba igo ate gombo to serve and abakara ba complain about the same government area ba to ba ete ngugi egwita ko Twitter go to serve kire ba te kumbana neo then they should have left us to ba to bachuantu bangi bara ba Twitter ngugi area mwanke gitarire ba to ba ete kagita kana to eje na kadira randire umuntu ageta ande akeja kaire ya atwira ntu bara de winyoke jo gatwira muntu na arathuki kora omiretie we can agree
problem wira woni kwethwa ndini I agree na niomba kwethwa for that period of time nino bobaire akibomba otwira lakini of course kiri ura tuonete for the last 2 or 3 years of course there been a lot of differences the president and the deputy president there been a lot of differences na lakini na ande ara deputy president and confuse ira a little ira na ande tu for example amba kuita Samuel taka watu mwawekea stima sijui tumewafanyia sijui whatever kinyake ya kuthei the first term ugo twekirite stima na ugo twirite ugatwikira ugatuthitheria nini no yo the same strength ira nko agine ono gwiri twakira stadium ira ugite nontu utiumba kwethero kiuga thirikari buthitie nontu kinyake manifesto yawe ukuga nuigirwe mbere ma auga ambirie kuga nini gwita port Mombasa ati ita SGR was not right anga wikia gwita nyomore Mombasa mbi whatever ke manifesto yawe araugire the reason why twageragia gwita nini Mombasa tumireta inland na aja Naivasha ino ntu akakwina murukejo mingi etawatera area power thermal energy anga we can build anga west story nyingi kabisa agerio to explain kila gatumita bagitata now you see ija double spin nantira ugakaringirwa kura ni Martin menya gwataka to discuss the truth of the matter or situation yekali menya wale kumwenda oni kura kwa ne mwage I keep on repeating that it's only one so nantira kwa nyathi de jema kwa ja mwete ya kuga mtu atethuro lakini the fact is mbere atwirire bato inyomorake yathukirie economy ya Mombasa aitiende eje ja atuthomera kaire na manifesto ya gutwira kya gatumite baikia na aria na kirabo tuma bathokane bakathia industrial park angambi whatever but then the truth yongwa na ande the matter no ndurire nini edruagwa I beta kwate I Kibaki ira bari kiri coalition government batwirire badro ita that nini eta mwanka jinja yani mwanka eta mwanka Uganda kwa in short kuma Nairobi na nde bureaucracy zile chiare hicho chiatume ba decide ba miaka at least mwanka Nairobi na nde yare kuma Nairobi eta mwanka Malaba kena nde choke kitata yuna na whatever reason they decided kira ya tumire ba decide edhirera kweta wata Naivasha we have no idea hata tutumba komenya okay sorry yes Kiswahili kiwa kufukuzae kwambi toka ndenda ukwira kinya muntu etawa William Ruto kai kirwagi fix kana yilwa konene ate kumenya nontu utimtu amenya intention ya Uhuru Kenyatta daba idira ba kethania na Raila it is on record ata ugire mantu ya 2022 ugire atwa kethania kenda kwithia kwina ambi peace kuma ye peace yo ita building bridges initiative deuna ni ambiriria utewa na ndi deputy president ya Kaudia nontu atikuelewa ura kuendelea nontu Uhuru na kanire athira we is about 2022 ugire is about bringing peace kenda gutikathe kwina andu aringi Kenya so deputy president yarigara aithe arigari au andari saini utemtu ambira mbite Kenya bakauria ni tontu ndari kinyawe arigire for a long time atelewa ni te kuendelea lakini bando ai suspicious nontu burabari lita na Uhuru Kenyatta relationship wira gitate alau bare ukethania urantu kuiwita antu barabai chairman ba committee baisaindie Ruto kana babetana kia Ruto bambiria kurutwa you know kinyango ira bukua Ruto na baite kuruta nguwe menyabura inya legislation no mwanga gwethe gwina chairman aku itikania na bura wo kuwa na legislative agenda iro kureta kenda yumba kubuithwa lawire in the floor of the house ko bira bia tumire Ruto are makurisign ne atiri ka to nerwe ka kumenwa openly ka trikirwe that is gethira kethanwa irairo is not about 2022 but motera awa kufukuza ya kwambi toka ukigwithwa kuona utikwanirwa just of course Martin I remember very well bari Bomas the initiative bridges ya building bridges initiative Uhuru akiwa Ruto inda kwirerete antu committee no rareta committee banga timu iyi una to otai ni public mantu ya no retere committee eku you see that anyway mantu ya tukathilungana no ntuti no ya tuikitie kinya Kenya iba kumenya kama wakempenda kuongera Martin I would agree no only on the same school of thought ira ngukainio ya Igaze
iria abwiri no ngaringi consult yantu iria abwiri ko resign. So I also actually agree na deputy hata abwiri ko resign. No, menya mandate tu ochiete, juto agitete ate. So if we feel, tuge for example kaya kwethwa that is again, why would you stay no tukaria nyumba yakwa? Ore bya korabia kwa, nguikire ngwa, no tegwe gurita. no tegwe gurita. Oni no we have principal leaders like Oginga Odinga, he resigned. Nandi kuria ya Martha Karua she resigned. Nyumba yari yao ne Kenya ibo beyanite authority kire Uhuru Kenyatta na William Ruto. So actually tika yari ya Uhuru Kenyatta mandate iyo be ibo baili. That is the fact. Bunge nabo kuria akuru bamwe riraita ona mwe kurungia kwenda kura. Abaitha baili antu ya ati yaoni ayambiririe kutheta ikirwo irio akagwa bitina murio akatheta so kwari na matheta ya yau na Uhuru Kenyatta ati kwa imwe kurungia gitite ata onete mwanka the last minute rira building bridges ya yere mwankere ya Azimio na Uhuru Kenyatta arambiria so mpango yare ora kini Ruto atairi what was going to happen. Argument yakwa Martin, on the same breath para batu mbugaba ureo kwethero akithugania nani ate ku perform ate kuthithia bore abwiri ku resign kinyeo ne re duty ya mwananchi ou kugeria ku impeach imbi amakaya kwethero atagerio mbichi atari na problem nawe. So nande no ndukutari na that consultation tuka mwananchi aliwa kinyao woka thwa tutethia uma na no baba mwere ngugi nande oni mpimaje na atabwiri kugita my school of thought atibwiri ku resign no ndu mwananchi no akaja kwithwa akigagwa muntu ucio ati tutethia an opportunity kinywa kumugita ati kwi inyo mo aigua akiuga tumimpichi muntu na omenya nya parliament ringi muimpicha akaja kwithwa bakiona ati kwa nini na ukai complaina baringi kinyabo parliament ukatbate representative ugotikania east te uga no nyomora igurura unge no akauga no ntu babange na Kenya ina ntu ba 290. So if they felt on behalf of their people that this person ka kula muchara utibia kuthithia by Martin oni respect ka muntu ra witharwa akiuga gatire akiuga gute kuthithwa sairi jera twatuirie na Azimio munene wa Azimio atawata baba atwira NYS ni kuiwa batu to kona ya rugo na rugitite ata. So to some extent kwena mandu jamwe ni uri agenda igwa Ruto akiugo na ibo kuthithwa ka complain aki iyo ni problem we ni akaja kuthaga jaga atwira ntu baba ati pempe igaitia ati pempe igwitia na nditomba kuigwa ja fight uri athithagia gitara BBI rukwera iyo akauga tutikumia tutumia ndinya thana kwaria rimwe akawingumia nda iyo kathia borea ande no tuge to some extent yani to some extent no tumwe credit kire ire ata abandon duties chiawe ja argument you yari no manya that is my own way, unique way of thinking Martin. The liberal way ne utokuga mtu ane a resign achiete lakini nande on meta upscolding of duty no ntuni uningo kuandikite utrejo mburia ombira uni na menya nkaja kwetha tuge for example nande ukuga uri aja no kuo te kunganirwa the best thing that you can do is ugeta kire anene baku wetoka bera nande anene baku ri ibu kuona uni kunana kinana nte kuona nkiumba obutethia no ntuni mbuga nda make decision babo te uchio ona omba kutha mbuga gitwara iriambo kwina muntu kuringira thimu akwira uri kiuri gikariu akwira nande menya utumba free and ntumba kugitata ntumba kugitango geji nande agakwira isasa na tutumba kuchinji au kwa chianire nande no umwe ya muingi joka consulted jomba kuuga ugathetherwe na that opportunity to consult with the people. Thank you. So that one I have my own way of thinking about the same. Tichogera tukariria mantu ya the manifesto nonto manifesto both ya Azimio manifesto ya Kenya Kwanza manifesto ya Roots Party tuondeche kara imwecho kara kasi way too much of ambitious lakini tukariria mantu yetu ichambue mkwemwe na kile Facebook the general Livondo wa freedom is coming Mount Kenya is Asla's bedroom chagua Ruto okoa Kenya akawa achoka akawa deny akawa Kenya Kwanza has a plan and agenda to transform this country nawe Bosco alekireki arua vile kuko Meru mambo ni Azimio 60 Ruto 40
ibo Bosco akua. Martin Manyara kire Facebook still arua Ruto cannot escape blame for the rise of cost of living. He was in full control while the national debt rose from Kenya shilling 1.8 trillion to 3.9 trillion in January 2017. This was when the country faced a lot of wastage and corruption. Akawa, it is the first time that Arwar Kimwarer scandal took place. Nawe Timo Steve Arua, Kenyans are safe in William Ruto's hands. Raila's journey to Bondo is unstoppable. I wish him safe journey. Ni Timo Steve. Nawe Peter Karia. Ronald Mudhuri Arua, Honorable Dan Kele is the captain of the Zion train. Mwamkompi Yembe Central. Nawe Peter Karia Arua, congratulations. Including independent candidates in the show ensures equity in representation. Every voice matters, but of course bugu tu edasi au kwa Wero TV katu yiki dhimu idhato. Hello Wero. Wero le? Hello Martin. Hello. Leo ni bahati ya mtuati. Karibu Henry. Kabea mwere kwa ikintu kimoba to emanu sauri la Kenya. Waruto kulisaini atiminya kulisaini lakini na bende ngwini ni Uhuru Kenyatta kumeitara bimbi yae. Loko minya muntu kwepika neriye kupinga bimbi ya na Uhuru na amenda anyo gina ya jire indi ko bagere kufuwa na inji babere keruto no mu Ruto itande miaka tano baada na Uhuru Kenyatta bubu ya kabisa ni yonere matunda lakini miaka ya jire maandi fikiana mbinga niere tanteto na bakawa Raila ateziri karine Raila kumatene abantulea maingi kuma kezirikara oda prime minister da kezirikari into jonde ke ababa utweleza ke kuntu Raila bo yita na bo yita ote kintu atutevya Kenya yita na zirikari rambe yonde atikireri inde tukwiro tukwogeri. Thank you Henry. Mutu umba wa Kenya no Ruto ote mutu umba wa Kenya ile nanga Ruto kana Wanjakoya. Wow. No niko bali na kija manifesto kwa endekeza nuko Antonte aba Raila Raila bakawa kido monati kumanasari moja university ai ni sio very ngeno madamu ngaka wa wote mwana kinyo mwazi mbasari that means ipo kufu they wanatuona kama wajinga bwana tanto oyo pera autorite bottom up ino to baka ndiria na itina na kama kulio bora kinyo to ko na Uhuru Kenyatta waseze wambe ne wabu Ruto akolelia kona Uhuru boa umwera iko kuumiza wananchi na nyote inayoonda humanity na otikolelia kona amba bonde Uhuru Kenyatta akonja bonde abaende nje Raila obara bazitekanya pio na niko kama kampina nabo girikari yuwete Ruto atia kama kukuba kwa Ruto yete kukuja Kenya. Thank you Henry. Asante. Mtu akoni mwacha manyo wasinio na kwa tukaringe watu tuwajiri kwa walinde to girikari wala yeye to toda. Kabla yo to yaure nikaba menyerete ontoka pia kwa watu wa muntu omuzemba mno wewe antubaba menye bai nambia sio kama menyerete kuita na masoti kati na akienda kwa vela uche antubana mtoti kati sia sio bagokiwa yuto. Okay. Ende kinaba tunaona lakini uno muntu kwa sio to lito ni Mungu na kinya Kenya kwa mudura. But kabla ya no support Ruto. Na support Ruto? Sawa. Thank you Henry. Hawa akikanya na baba ninge dhimu mukuru. Asante sana. Thank you. Aya. Hello Wero. Wero le? Hello. Hello, karibu turade na mukuru. Hello. Nutu kwa renwe. Nere konda lingaro ne. Haikuwa Wero TV, asante. Hello Wero. Nataka Martin. Uko sana mukuru. Habari Martin. Oni mbui kabisa turade na undade. Martin. Watu ringira thimo please ni sasa utie TV kugenda twatana na mukuru. Hello Wero. Wero le? Hello. 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 Habari sienu babu bwende. Badito bui kabisa. Awe. Nya ulimbu ndiringa zimo kumanteresia maua. Oni mbolele ke serikali yo twaza mwanga gai. Ila na Uhuru. Ruto na umari gwe nja kitambo sana. Na nontu bakwezirwa kinya wa urete mwokoro gwe musie Martin.
ira wambireria kwenda umuya na saindi cia rutere ogireta ta mpango wa gando ako wambireria kumuthuga no muthuri utheri watirima ka tumakosa tunini tutiguo kuteterwa no tetere kana nyo wambireria kumuura na njara ende Uhuru rero lelerio na bakwata na Raila na kwenda kuyikira Raila kabisa amucha kwa enewe kwa tikaira ambiria wikira Ruto makosa na inya u kwa tika Ruto na ambiria wito mwamba na ambiria kwanteti ya thirikari njarene cia ciamba anto bato batara batarire bo bele to baringire kura baibo bele Uhuru na Ruto baira amwe ende na pasi kenya kuriside wetu ntuba kwa atari mwananchi atari ni Uhuru Uhuru we atari mwananchi bo bele na Ruto kinya mwekuru ari internal relations mwaura mukuru kya mwezangire mwekuru asiumye no kira na queenisia no tuko kuona kuonde ko president yetu areta akiru Ruto atamuruma nyantu kwimwe kana kwenda kwaria makosa ya Ruto we atage makosa ya nyantu kwimwe no kawa tukija kuya kumenya rukurura rukunene sana kwanza babu warureta sana TV-ine watwikire yani Ruto ntukukurwa ibathukatite no Uhuru arua baike mwe wojora batu turenge kuru mucie kwira wa mwekurura ibarure na mwana mwekura tukua na ndri wakwa ka kunikila yaya tekondo atekwenda nteto imge singia. Thank you. Na kona muntu ndoka mwebete ndri Kenya ile athwani Raila na Uhuru ende Raila yo kinya kumana wire na kanywa kake ate yotika president wa tano ndene Kenya ora advice ni Uhuru tu are mutu bilwe moko to tura siringi wanu zate yo ugali mauta kinyo karanga itole wetu na ninge no Raila yo no Uhuru endo tegwa menya kwira mwekoro ari iliali mukoro kyari moyo na imuti yo teska menda kuwa kinyaka wa intange tira mukoro ake akawandra wange ruro masa 24 keri yeruori ende mukoro no we na baba mukoro no Kenya ni Uhuru Ruto no ne nkingo ai mwekoro. Thank you. Ende yo no to gole lyo gona to sukumwa ne thirikari Raila no Uhuru to ginyithiwe to nyithete gwareto wananchi bakawaindra biashara cionte ni thokite mutima to ya tuente katukurira Raila no Uhuru ni bene ende weta ulo Ruto atena makosa ora mwekuru karoyi oye ro mwekuru nge okay ya ni bari ni boya nawe halo Meru werele Gichunge mugeni mwamu na mukuru itoka Ngata karibu sana bwana Kangata bare ku ongeleleka bebe Ukieleka bwana Kangata na mtokea maya kwa mbona kili kile ukieleka kili kuiwana achetere mzuri sana mwanka mukuronge amwebebe la na nkona kitu kayikikia egembe nikia asimio mukuronge yara bare ku njaga murubu taroja nari ngo support tabango yo kugenda kuunganisha independent people nekenda bukeza bwe na useni na ndona bwe nyara imu naiwetete bwa kana ndao shukira nkazo asante kababe mheshimiwa kwa mwendete sana muga kababe ukieleka muno bwana Kangata ende lakini ora ndio yaba kwa ya uma ora mio na ndo ayunde Ruto na bati kuma thirikari ne kida nari na nie kuromba gite uteburuto amya ko yakuma gite ne zai aka yakuma zai aromba ukura atevya u ko ante bareke komanje bange bebera Ruto kenge Ruto atengwa arenge kwethira ataumire mwaka ya 2018 ila ina ya kuromba ite Gichunge gankwire alitoba go January 10 December January yo bare bero no kaba silivas nende Ruto ne muntu momeza ni kalulu Ruto kalulu na Gichunge arau Gichunge na kumenya buru o mana na okira buru otero cabinet karande epitisha ngato Ruto atena saini ya watinya cabinet ya mwisho kuma Ruto na areo cabinet ya mwisho yako sign ya approve ya kuongela ceiling ita 10 billion Ruto na areo na Ruto kakwenda kuona ni Kenya inakiona no anguri Kangata Boria Gichunge ako na osa ine deputy president kwendekana na yai ni na shagare na shaga muchairman yo cabinet na no mwanka ba mukonsorti na kenda witikere Gichunge
kenda witikia kabea gato kabea bindi se bare MP 115 ka 117 kabea to tukuemo aikire muso anda bible kuwa mwananchi akainywa baka kuwa mpempe gaitia kana mutu gaitia akari wanambi imbi bakare wabyo ndairite ko bae chonge Kongo na Rwanda zerite ko bayo to Kongo kana tu nderingi batora andira chema linya ndara chionchi ambao baile bakuo uhuru ateteta ngoge iba komenya bwa kabisa kabea na komenya bwa kabisa uhuru na wekesete 6 billion ngene ya ndongo kundu Mombasa Mombasa yobu na Ruto re ko izini tetie tanto ba unda kala gora mpempe gato tute gora mpempe dai Tanzania tena mpempe mpempe toegera anto Tunduma Zambia winde na onre mpempe ko kia turera e komi irangu ikia North Eastern toegera mpempe Tunduma Tanzania ni otet Tanzania tena mpempe Uganda tena mpempe alafu wewe ntoke kile Ukraine to meta kanola na ntola bingena ngano ikaura ibo ntoko na mauta ko yete tete lakini Murungu akachama na ntoba tubatu kwenda kwera antuma dai okay kwa ile Southern Sudan antoba tu mara hii ndukene mokenda bora mauta no uhuru wa Southern Sudan kwa Museveni arugire tere wewe no kenda kumenya bwa makapisa gechunge Museveni arugire antoba kazina mauta angoro e baruga ya sabati mauta angoro ntoma mauta ko yete tete de kuoneka lakini gambo ile ntobo mwe no tibijiri ila kadana na oteke amakiri kekala ila ala kwadana yetomi angore tomi ila kadana Ruto wewe ngono wiko banya no wiki nyanga wewe ngono gambi bwawe Ruto bwambere akoyugwa ne koryo kairo mu kampeni ote mu kalejiri nyomo mu kampenira Ruto atakwa na kana wengana tobona kunia akera wiba kachagua Kenya mbele sisi nyuma Kenya mbele sisi nyuma baba bandindi nyori bwe Meru nao otie mu kalejiri nyomo ndora bakisuba ebusuma mukomeni na Ruto akaomba kampeni kwa banja Istoze wege kutengen kwa ndo menya bwana Martin. Anto baba lokera no kala kuina handshake. Shakayo anto bambire ko dora Yesu ba mwera ko yani ram to meje kanto batenda ngo tanyo kateka te ko uhuru na Raila kenande na ena amani. Istoze kan kwera ndo ngene nkendiria bwana Martin. No ngo atabana mandungo kwera isiri na tika kababa ba ko zakemenya. Otengo no tolo yaro katate ne Raila no. You mean Tirira yare one atire ovuka bebe akwa ko no bakurura murango baweta babanga impeachment ya impeach president the president yero ka impeachwa no ntobora babangi ko bangi ayumbe ba ODM na bakunda bawatanire bengera isi uhuru ara yoki aradongo dembere aro ya Raila no toruto enda ko yoki Raila Raila to kandipite na iko uhuru kede anire tane kida to me atumere Ruto enda ko yoki Raila ara ni metio weru to president Raila uhuru ba mu impeach no tiba na MP ba ko gana ekitare na uhuru ayokerie uhuru to kandara yoki Raila nyoki o de ke adukire ke Ruto na ndi kan kuire Choto mangwera anto beto bebe na amani re chonge ne atire ni agento kimwe Ruto atati wome angwera okeza kwena handshake ngyo wa wana Ruto yangu hale akawa salale wanaume walikuwa wamenipangia mbaya mbovu etwe au kumedhirikare ne tone kwena handshake kuka lengine ne campaign state oroko na njano campaign state na dhirikare re kubai no mwana siasa anto bagete ke wana siasa ende gento ke makran kwenda kuatere anti ba chumiro to kona maendeleo to dure mpi baba to maendeleo na gechonge mwesimi woko erwendo mabakunate baba ngokura baba lezo kimuno lakini ngona woto ramoda tu ro ribiele nguma ngeronda leo to rete moramu ende to baba ngokwera kiomie barabara wizo no to kwera mana kurate nkona wano re mari meta bora lakini kiomie mbere manto ya vija otuweke barabara iko bwa mwadhani hapo dalime nangaye dere amona baba thank you kangata kuongela mheshimiwa ngoya but JR kwera twariria these manifestos kwi mtu otwira kaya na dringi ngiri tandatu kiri family rate chumba ongene uteruru ngiarua ayuthi bakaninkirwa 500 billion betire inaikauma I really don't get nonto akenye bakonekana bare yoti na bamunya bakoyinga biashara nonto bawithia ongarama maisha so by the way, Naru kangata kwa a lot of sense. Na yun tuimbiji mo biashara, pempe na whatever, ikaba kugama.
kwina biria bia mandu ja gweta wata na bia Ukraine biotuma twina issues kinjaja kanola jeu na actually 70% yankano chia ile itumairwa the world chuma Russia na Russia niyo kukurwa na ba Ukraine baiko na bau na palm oil na hicho chuma ona hiyo chiri tumairwa kuongera kiri maguta ja ukaranga so bimwe idina inaleri ina omeri being thina actually about tu ne waja na Martin, to be very honest angu kura ndo jakama Kenya kinyatha ai nonto antu bate kuga mando ja wajakoya menya kwina issues ijire chijite aja kwina antu batweja promises na kwina bo bakondo twana ndi solutions ni ura chia a bit drastic bije yani ira chi extreme lakini onira jira ga dire omba ga kwenda tudugani outside the box okay jotega both manifestos ya Raila na manifesto ya Kenya Kwanza chionde ichio spend oteo ina arambie yuko agitata na ari kauma right so what does that tell you tonga tuka tax wa nyumora nonto nyabobongo Kenya Kwanza nirugire kongera tax bracket banengana the 500 billion yu bate kutoto kumenya nare kauma mbeje nandi bongere whatever manyo ukanengero ngirie 10 unge jao nini etawata youth fund ya itewa bukairinganira ndaka 20 bukanengero ngiri 50 seriously where would you get the money how would you make money out of antobat ngiringana na ande anto 20 boena ngiri 50 that is like 2,500 a piece, right? Each. How would you help? No expect them to buy. Nyoke ya kwedro is zero rated. Baka ya kwedro baare 50. Bateri ya nyai na 51. Kana nya 50 na 50 bob. Gurure ayo. Zero kabisa iba choge ngiri 50. What can you do with 2,500? Genda umba kule 2,500. Tonga tukaanda tuka kiampembe. Ukapetike mbete ya nini? Kuona jaka wina kiuria. Uni solution ni rambiji. Jeje nani at least bakuga mandu ja one industry one county one industry ne ku make sense ende kwenu ya gutera sense ire urira imbie uyongwa how do you support no ndonande kadhaja at least I give them a tick eta Kenya Kwanza ibombe ta kuthiurunka the 47 counties bakiara yanantu iba gwita economic forums they have done that ende unika ntrona imbia umakio no ndure Meru re what is our economic stimulus imbi yomba gukiria Meru right iria baonerie bonare bonere ni riku yomba gukiria Meru aya baba ngana batara didi whatever 6,000 shillings again for families you below you 2 million of them you bagwa together je family te muntu wengwa kiombe kunengero i family kugitata how will 6,000 shillings improve my life ega improve ke basic needs man wije kwinera twita Maslow's hierarchy of needs ka pyramid kare kwambiria ndi kunaja twambiria na basic needs kuria kunywa antoba kuroba bani kaira drink ngirije they really that one I understand muntu agukura amenya atene nyenye kugitata aye guitanguge you understand Martin so in short URETERI ngirita ndo chiambio tita kutangoi na ndi kwa tungu ndi tunkuga that is where I'm coming at no ndondoria how will the 6,000 translate to a better life for me dakwira ge chiga improve at least nkarara at least nkethwa ndina mbuga ka good diet or something like into kira komba kure but that is not the solution. The solution is very basic, Martin. But 70% of our country we are farmers. Murimio mira akaya kwetho akona thoko emira. Na tira azime ethiro ga kwendia kimera ke mura ke kwatine gitundu akaya kwetho kwino binge biomba kuthia jo bangi kwira no ithithia fiber. Kana eka yarwa ni kuthithia ndawa. Right and to kundo agekethwa ndiko gitatia mira yomba kwethirwa ina something else na ntora kuga antu banaja na oni banengera giteke seneta oni akethwa nguge kwa embere Martin I would rather even go and source mbecha kuma ome no tutaka kumbia seneta na chio I'll go to nyumora international countries mboni ora mbomba ku finance a better research good research kena tomba kumbia ngetomba kugitatia if muntu omena akona thoko emira menya jakiuria kya bilioni cia nenkarambore ya dire Martin bakwaere bete benjire antu ithima bongere mira tema bachoke bake bioski bira baka bachienderie bongo mira no tukioski geta gya kwa maoa na uninde na mira ntekomea no wijite kwenderia maoa batu tutenda thoko emutin maoa twenda thoko yuche na au Somalia ngana kunde na au tukogitaja
but nandi I understand kuna regulations anto ba resist na kinyago nini ngoko imondo onre ite ko make a lot of sense. In short, we look for market tumenye ungi ore mbira yo mbako tumiro kenda yona thoko na kinyege tumerwe kalio we kali yone thoko. How about you plan fast alafu tu thoko? No, we can't do that. We can't do that. No, I will give you a very classical example. Oni na ala kunde bete da matini. Including witawada aja uju merurere samo ya merurere barabara ne ara kuithoko a very big thoko ya marigu. You'll be surprised 100 meters in dene yaki a seriously modern thoko no to idaro thoko ne thoko eta arugurwa deta enge kino no kwira inande kojura Martin, have you been there? Yes. No inande kojura, who is telling you that? Eko antobanya mona I have clips chi antoba mirurere bongo bakiuga ibarugurirwa thoko bone kada bakatonya no lakini bate ombo tonya no barabara eteki kuma barabara na gwitia eko eta kinoro na ni arare ara barara iria ongwa on the opposite side on the left side aritia no on the left side ni kwena thoko engeneo. You know Martin, you need to plan, right? Na anko a very classical example ya mitungu mitungu mtu eta wakabero ntombijiwe ejere ajulia simple question ne atantu baba ko bomba kukira economically. How can I put money in their pockets? I realize ba kona roje ba irrigate abaletra roje mbere barabara egwina manyamora wa umaga you could only drive kuma nkobo weta mitungu on Friday ilo ko na matatu ne ka uma da 10 chio tuko dera ba mitungu na ndeka na mada 10. Okay, na nde long story short nina nko no teko na kwata the actual picture areta roji banda marigo alafu na ndeleta barabara yeje gitatia na niyo twetha na issue na uko nkwiraga wakira antu barabara is not a bad idea lakini no mwanka betho kwina bira bakomba kumariria iko na ndino ko bandre marigo baretura roji bando marigo bando ko barabara no discourage mheshimiwa kabe ape non barabara na ke barabara non tuwe kwena kintu kingi kira Martin muntu agwiri kwetho akimenyaga nguge we ni iriku awali muno wa senator. Thank you very much. Kuri antu barie onto akangata ngatorari ngadhimu mchore uko mnu twariano mikidori akiruta biashara mtu mao aina umaarufu sana kibiashara lakini kwa mantu arangia ndona atio yamenya araku aruto nwa saina ndenda kuwa sheria yonde irebwitha kwendene mbunge mturare authority ikatiba ya usain i president yo Kenya the deputy president boya ile akwariria mantu barabara ndatwira thinene ne muno ya barabara mikinduri kunate eriga myake mingi muno eta enjoy itabwithwa itapungirendwa itamentenwa twire ara wita wa barabara house ara airport bitite ndatalando na bitite maita magana ile ndite bona director general and the like na kwa waziri lakini dhaimu adha na teteri kuri antu nyaba itite court bati kwenda enjoy lakini dhaimu adha na teteri barabara ne kuenjoy ne wikirwa mwarangu bwega na nitite wikirwa lami so araka ngata wenda ture malori ya ile no rongo indirare na we goro kaitite ukinya tithine kinya wabo bwega na ndoza na ngrinda rabungi nonti manifesto tukwararia urantu bamwe baina manifesto very crazy ntu awanja koya ya kuantu baande bangi tai jiara arua no enka ke na solution alafu bangi wa ku aka exagerate maguri murume bangi kuri antu baanda kinyaba western we witha ina mbesha ya kugira bakithe abatongere ndika exagerate beina inya ikenda oni ya Kenya abaikira kireta financial ecstasy excitement ya mbesha itime yako na mbesha nyingi ya bwa kuira lakini akubwithia makosa nonto na wikira mathwanio ya antu mantu akwanda bangi na bangi tebugi aswahili bauga bangi bangili achoka wa ituko remanjoka igoro rianda ya muchamune untu wita wanga ene unfortunately mwekuru mwagitirite na umalakene ite muchamane one yokwa arumwa injoka na mwareo warumwa injoka ture wa umuchamani one kuru kwambiria kuimba ndacho anga mbesha kenda ita sibitari so kire manjoka ilazima imwankala imwika wana chitolelo na chiume toyoka nau so it is very dangerous no yora yantu alabura bunge arari mantu ya mbiti akiwa kwi sehemu mbiti kwendwa ikauma mbesha muno rondo one clips cha Masai bainganite ambiti na baura ambiti nyingi muno uwanja koya
aomba kuthitangwa KWS so mantu yamwe yarakuwa antu baya UK serious ya reality lakini oni Kenya kwanza hiyo ndiye manifesto yetu is very simple iliwa tubaite ku invest kile antu na ubuntu kwimwe tukara kiaruto ampe example arawo kwa mikinduri kwe nyumba ndisi sito wake tumirite 100 million ambira ila sima tuithe twine sheria 100 million yo ndega itaki mjengo kayo wako mjengo yote nene muno lakini nusu 50 million whether yara mikinduri kuonekana ya biashara baringwe boosti ienda ba increase productivity ikenda nende bona mbeche chia kuitwa woti ikenda tomba kule marando yara in other words we believe in production before consumption abangi asimio they believe in consumption before production inkwenda kwa an example Wagili azimio yonto yathai kwina fununu ati mirai karuorwa thoko antu bwetere ruorwa kenda ari mibendia bona mbeca babu ibuchiri rwiro wita wikira sheria nga mtu atakuwe kuita license sheria ile kitambo by the way cha kitambo a bit kidogo ari mbere tuambe kuona thoko wiruurwe menya nduka baite kuthiria mirano ntu in case thoko iraike ya kundileta ruurwa sheria ira meika come into effect chagua mtu ina nasari igitwe mbi igitwe sheria nini mantu ya so tare ke boss banda ike mwa time nyingi muno so we believe in production before consumption so batwi turiwa atri besha uwe bwana mareto kuria kiuri ke wauri na besha ikauma ichi azimio che 6000 tikumaina ikauma lakini batu turiwa atri udona CDF ni ya itare ondega nete ya ike ya nambasari gaka twambi neka classrooms turiwa nontu CDF 2.5% turenda wika ka wango kambesha all 3% of the total audited revenue 2% na obra CDF itura besho itura tukaira antu ba form ikundi yarango kare mikindo jwari mbirire antu babu ina bakarita 500 billion ibuka yatabokena youth ba batu imbecha kidogo 2.5% kenda tuko na 150 million o mwaka in every constituency obra ilas bikuendelea wakwa no bwede yara mikinduri thoko tuka identify a biashara ba form ikundi namba itho imbaire torende bambiri form ikundi kenda mbecha ucha bottom up chia tuambiria obataira rira twashinda so ni untu very practical ni untu bombika atiku atiri ngambera kuendelea ukama ngambera ukama mai mwananchi nontu no wakuruta taxes beche chita au chetau igaitia na euro tuwetera triku ndau nikare mokinyela mwananchi so ngombere ukamwa taxes through kura migate yaribu wikitiria metu menya no antu ba ukama nontu no kumenya ko utongethia raa ikiu nontu muntu agarara mpara aitayari kwendia inyamunda kenda agura mutu so mutu yo itiau taxes ni kuingia chiato wita kithirikari so ni umona ukama ngambe utiumi nenkera lara so tukaua tu rongele kagina kidogo yakuya direct ki mwananchi antubaita kukoba fuliza batu kuromba mbesha uchi atu circulate na jito kuya mark my word jito kuya every year na no kuona mbesha reasonable about 150 million na ya kuithira iwite me akuoneka chia kunenkera ngambe tharere ukamwa then ndiye witawaithe kuoneka ya waka ilas kana mantu yangi so maendeleo ya mbere it is to empower or to develop people from bottom up to itetie sasa ariwa yenu 6000 yeu ni realistic your 500 na bereti nyako bangire no our 6000 is very realistic it's in record mbesi tota ya Kenya through corruption ni billions and billions ko Raila na Karua bagikuma ba fight corruption bainga ikudhubyo ndebe kole ambi ushiro ya wayu that money will be enough chia kwa ya antoban disadvantaged you guys ibuku realize to ne randuria 10 trillion to bati kule Kenya corruption igera ko yungo togere 10 trillion
kugenera kuijwa na tukaria 10 trillion ku tuinga corruption ngoja kwanza ninawe bwana huwa otaria tuinga corruption ile yawa cia coga kuria ba alafu kithirikari ya Azimio ikongela mbesi cike ya county mbesi cia involved from the national government cia county in other words bache katiba urete BBI rengi BBI ne doki any promise Raila ekire but this one BBI wasn't a bad one. One man, 1 shilling, it wasn't a bad one. Ne tu wa me politicize wa me doga na bungu bu mitamani dai. So mbese usia ingwa corruption ni edira na bia sia involved to the grassroots. Of course uchumi bwakura kire wayele kwe manto ya rwani seneta na manto amira research ni abwithirwe na mera gwatuka in a lot of good things ega go validation in intervinga no yomba kulitoku kuma antibiotics kuma toothpaste a lot of things a very good research with it na ko okagwa seneta rwari ogomba party na undi mubunge gembe central tugomba kubwithia validation niu twatethia antu amera sana poya that regulations ya mera kwigitugwa task force ebwithitwe thirikari Kenya ira botho thiulunka yukia report no andike report yokone kibutho regulation ithai na regulation ni legal notice ko ite kubwa waziri no asisi club ni iketho itiguo cia tiariri kubwaki especially on transport na isia cia ku export na kuwa merete gwete kuthona regulation bibi atumenya mere ingo ovyo Ulaya no tu itali standardized tangu choki nyuma yes, please. Bwana Kili you know okuwa manto ya corruption but twende twe Kenya ibona GR itukumia ni bao ina mbete chiura we know ko te bumba gwithika thai buka gwithika na uhuru ari tutibu ito kwa matumaini tutibu ito kwa matumaini so na babe to prophet on doom batu babaisha tura kuona corruption ito bagoro wano nethira kweza kuria my brother uhuru na ari ntukwe mwatho uga pesa inapotea 2 billion kila siku tebo na nwe munene nwe commander in chief in charge of DCI kinyaka uwa mtu onde awaturu ara ikurende ne akwatwa na uru akuwa kwina corruption thirikari ne wa kure mwe kuinga corruption no we chairman wa Azimio so nende ni dabuka inga corruption ugia gwithia uhuru nwe akilanite thirikari ingi kinya yone yawe nontu kinya ministers uhuru just say kinya ministers kinya ministers bawe a ministers ba Uhuru Kenyatta kaba kilanite nabo ke thirikari ya chairman atethwa agirani government ke dikira the government will be run by the president kuna promises ati mawaziri baba ikoyonto ya Matiang'i bonde ka Raila itete kuineriti bonde kuisa continuation of the government yani thirikari itete kuendelea ukiagwitha thirikari u iteguma kuinga corruption ira Uhuru akurira akiwa ni kuiwa 2 billion every day na nwari in charge ni tebo kainga corruption ikenda bona mbeje yubo kwa 6,000 per every family alafu 6,000 per family ina ni teachiatethia na ibo ya kunengera muntu shamaki kana ibo ya kunengera muntu doano family kwa 60,000 has been existing yes it's not getting created today tewe itakutonde kwa ifamily irario anya ne karea oja ni anya ne karea kamisa kabya uza hii ya kongola 60,000 ni maisha iraria ikomba nya kuona kitu kio sio kuona mpango kuona 6,000 mwezi wa ure nguku mwezi wa ure mburi mwezi wa ure ng'ombe look at it kuona nya mpango yo pesa kwa wazee hiyo aremere bari ya muno bari mwiche ure bitana ara banchumura that money never comes because it's not sustainable. Ndi ba tu die turi ugatiri sustainable other countries are doing the same when it's moving that as we speak beche tia kuru itu bakinyila bamwe ba iba ya rutero nya bakinyila enko ni kinya na enko na bageriwa ndenda kwira atiri na agwese guga thito ginya eutionjira jira na atiri ikubwithio onto sustainable no tubira tushugura ingu icho ite kuonekana toka ku invest to invest kere irachietawa labor intensive investments tudia ku invest akige ntukira gitawa atiri capital intensive igenda muntu masezi yetu akwibonde ingwe batinio ame batina ngwe
itakile ukiromba kura uringe kinanda one burantu batura is a sign to show that people are not busy no manga tu na plan cia kuinvest in such a way that baraba omba biashara no tutantu bonde ya biashara bone capital ikenda bandika barabangi ndikuelewa kuona ngiri 10 15 ndikuelewa natokuwa ngiri 6 cia azimio itionekana whereas babu kubanga tubira auping 500 billion miaka baba na kwenda a lot of shouting lakini atiko yana facts neleza kiutaratibu windi mwira atiri mutanocia na mwarocia ka mutanocia na familia yake nturene na aria wake lakini very poor kuri ari mwiko leta thina akona ngiri 6 imweri sio mu keep moving na nari ya ginya ya mberene ina maana kingi 6 yomba kuona ngiri 3 cio cibukicio. How about antuba obangwe bajuriri ngiri 3 bongo that is like empower them banekere 500 uba ku Hustlers fund get ba chokiri you next move ugakwalili approach pare yara kuna tende muchore ya bila kia carpentry by the way nuko na metha hii tukwariria utukona very expensive kubwithia metha ya muntu ai kuna tega na imekinduri bila kwenda machinery omo gwitha ingiri mana na tukana yana kwenda so no mugure wa mutethia kona mbeshe wakagura machines uraka gwithia kandika antu baingie bamwe bandike 20,000 bangi 15 agwithie furniture injega aite export yanthira ingi ubo tukua so we are advocating you gwara 500 billion you chitumiro kiri go empower kana ukiria biashara cietu no tubira tuwache bia tuchumbura capital niyo tuchumbura niyo tuwache otherwise everyone can be very productive where an own capital yonekana then employment automatically will come right now bwana Martin we have banks see already infrastructure cia kulitangwisho kwa wanajambia kibaba kwenda kuinvest kwena conducive environment na kwena little corruption banki ke batina enough mbesa na every investor all over the world will come and invest in Kenya kwa ukinya investment yetu ikomba ku move na benki ikomba kwa fund kwa muntu onto into byabwithie na ombe ku compete in the world market effectively obali biashara bangi kwa hiyo yeye ondia kwa empower anto yake program cia azimio na yakombekana inawezekana Kenya kwanza barua babu ni some of the moves irapo ku make ni populists kenda tu bwa wakura hatuike dhimo inkai lakini bila tuthoma SMS Umaru wa hello Martina salimia viongozi hapo kwa studio kindly utulete Dr. Nangithia kwa Gichunge okay ungino arua mambo Gichunge uliza Kabeabea Thangatha ni walimu pekee walimpigia kura akawa ndio anaendaga kwao akawa mwambie yeye tutampeleka nyumbani na we ungeno akawa Kabebea said the right thing the whole problem in Kenya is Uhuru he is the final main policy implementation akawa Ruto should not be blamed Raila is a project as he has been said ni mtoto kwa Raila ni project ya Uhuru actually ni mtoto kwa Raila ni project ya Uhuru. I think that's the thinking. Raila has never been anybody's project. Or could it be true? Never. Raila ata project anybody. If anything, baba ingi baba leaders baba ikutha inya ba kwaria bau. Wonde batora wa project cia Raila. Zera kubuko ndakuwa bereto. Oni no ora nkuga mwambire nkuga but what we need right now solutions the promises. Wonde ba do promise ba do nengra bilioni yanga na tara banengre youth kena youth yediate. That is a simple question Martin. Kenda ba yediate. An economic kuna gintu kirage misustain na kinyago wakunja actually wakunja it is simple maths omba kwethwa ketha ikirauri kira kiu gikethwa ikio kirera kanje kuna kithomithagia na bagu kaga thoko kana gikethwa giti kuona maguri ja mega umenye ugwe mantu yaku ja ugitare othe ngombe okama the same thing na ndino nkuga 70% ya ntu beto ni arimi what we need to do
nukona getha na makueni ngagwita mavoko or something like that kuina something chithithagia fertilizer. I don't know why they cannot start the whatever bira banida ya kuthithia fertilizer tutinda gu import to 6,000 shillings. That is where the government is supposed to invest to thithia fertilizer tunenkereketha ni arimi kana tubaritane smart agriculture hii gutumira nini tucoke tuthithia antu water pan to collect roji rwa ngai antu barime and simple models jiri Martin model jaya moya ote muntu twitara jore ara miundera yonde michere ni ya thirikari ugagitura paddock yekwe two acres alafu na ndino kona yande tha hii thirikari niwe kugura muchere gikagia ikenda price yethro better ni ijujurera antu ba prison and all those kind of things na ndi antu bare ukaya kutha ketha uni ng'ombe ndi kana tukekethia nangi ndari tutwe na bala iruba thina ya iruji na tigania ngwetikia west na aja na batunya wa ng'ombe ni antu ba whatever so basically ugote uti empower muntu uju ombe okalia ng'ombe ati kwenda kuromba na ati kwenda mbeje ciaku mukalirie ng'ombe cia wesikia kuiwa ko kwimbi tu kwenda ni as last fund kana ni 6k we don't need all those kind of things we just need the right infrastructure yani thirikari invest in the right things mo ina thogandi not even empowering them bambiri biashara na kuna company irambirie kuthithia atire there is a bank ira realize where we are failing the actual nenya government nirageraia kuthithia jumora through something agriculture something kurikana na ata itakwa where they give farmers loans irio kare a seasonary every month iugo kanengero mbeche kendore ya oanda mpempe o ketha mpempe wendia mpempe riu nandi ukarea mbecha because Martin it is ntukuthugani ugombo convince bobwega kethira antu baroire kana na mbijegwe kana antu bakiaki impempe batura kwanda kana antu banaro kimpempe bature kwanda na bahati tuketha twina deficit ya mpempe tha iji turetete ntimenyanga 2 million metric tons how now imiunda tutinio ya kuanda mpempeji kana where is the problem I think Marete you are misleading people. Why am I misleading them? Uriwatire birabi kwendekana in government kuinvest in the right infrastructure. I want to put it and ngwire otege ntukengilio ithirikari kia successful kuma kaoa kuma everything private sector niyo empower antu yo tumaona biashara ya irigu Marigo Martin tika mpaka wa barua wa sasa alimba majani barua bakwana tubecha to anona thai as opposed na umpere ndenda ukwira atiri utegi tukithara kingili thirikari kinyamereka ingili thirikari bakambiria kuanga nini abo sheria bakuwa baikire kabe yita baito nyagintu kionde kikangilo thirikari Martin kandiria bwako kwena ndiri kugora kuga kandiria bwako kamwakanya kawe I explain kako hapa Diego explain and menya that is fallacy basically no ntubwa Martin nontra uga thirikari karime ari ndauga murimi naye wembecha ete akagite ate akarime niyo thirikari nguge wene guchwa thoko chwa thoko antu bendie mpempe ciao tha izi bato tuyugura mpempe kuma ome nani atwira baigira mpempe na Tanzania amina ukaja kutha baigira mpempe Tanzania ukaja kutha mukenya na mpempe atenderia bau bakugura kinya na wigweta kwa jano tutita kwendia no. So why are you telling me thirikari tetonya iranyo mora we are importing 2000 tutina mpempe East Africa? Yeah, that is the question. Na ba ututu ina roji garana kuralo baka gania kuralo eka idhano Martin ivo bongo begirite infrastructure they put a lot of money in us actually about 100 billion Kenya shillings 1 million acres ibaka 5 acres banenkere each person 5 acres atumira the same infrastructure every whatever alafu anda mpempe ja muchere ora banda muntu enda yejwawe kana tewa thia kana mpempe ka thirikari decide jo uwe kubagurira michere jo geta kuriwa prison bagite lakini irio you know that is all what we are saying mpempe chiro chirio na muchere jo juri oketha ni kwa chibe kibiriti birio oketha impoka chirio so what is the difference jere ya mantu woku weta na mantu ya mashimo kabya ya kwarire yari ya ku empower the private sector ini employ 80% of the people. If I empower in private sector, my only the one who is listening is not foolish. I don't have to explain excessively. Yes, you do not. So you can keep on saying whatever you want to say. Like ideally, I know people understand what I'm talking about. End of story. Even enkero private sector. De Korea trade. I want to go na dine. De Korea trade. Before you get worked up in that. Kento. Tofauti ya okay.
beje ba tunenkire fertilizer yu ba tunenkire ba to mnenkire kulala kulalu aba te kwenda kurima keke bwana Martin, yeah, you start from known to unknown. If you are an economist, you understand what I'm talking about. Now, only speciality, ni community empowerment. I mean, community development. So I know community development. You don't do for people what they don't want. You do for them. What the senator is saying, kwanza kabisa, kienda uchumi bukula ba community. Umwangato ya tuna full stability. Umwangato wa ombeta kule mabia kwa biyo bonga ba Korea. Kienda bwana nyebia kuendia. Isa sawa? Na thirikari no mwanga yingilie. For example in my area, Igembe Central. Anto beto daibe nampare mwe ndoku sana. Na ibarimite. Lakini borona na turukana bari tan kamera sio sia sia rinto bieto bionde. Kinya orimite tu kidogo tutaka makura tutaka mama chukatu. Kunga walimenti no toko thirikari tu mito usalama nao. Anto beto batiwa nampara no maskini. Exactly. Bila unata anto beto mba kwa empower. No, you know na kwa kile na you know kile mchoro what I'm saying ito wita thirikari ingilia kenda kudha kwena usalama bwa kwa exactly amuchokeri kabila kile mchoro kwa ito aromba kura no etu PNU ariwa atiri antu ibare mite boya kamira chie ya irarea meaning the government field thirikari niye wire yare mani ukariantu na niro kwa thirikari thuru mbunge onto we mbunge weto okira alemani otoka bila thira mbunge oya risasi my friend itu ganjie si ukiko ande ni mbunge kana nini wate ministry of interior kuromatia ministry of interior no bweta ministry of interior woni apana kwina chibu my friend kuranguwa na atiri ariwa atiri thirikari niyo ya wire thirikari uya wire yare mokariria antu irio birarithwa ni akuwa thirikari we wataneringi iumeki uhuru ikulukaniti ntawa ure kombegira nteto kanyoka bya nawe ikwegira ila ondinga kombegira nteto kanyoka thirikari we feel antu intobio biariwa we need to change kana twina thirikari more careful tera tongore twira ila ondinga na Uhuru Kenyatta ndekwira atiri kwa constituency kwa uni ni na weakness yu kwena constituency next mheshimiwa maore mauka eleke na borone nyingi zaidi lakini wawe kutoguma mnyumwe kwa difference is the same anyway is the government minister of interior na munene wote mwete kwa aggressive kuleta security nao lakini nte mbunge unicho wengo hicho nini cha mbunge ukatibu nya mwena beje chenu wite wa kenya police station lakini ndo wo data wa police station na ukana edra na ukwina whatever uwe kure akuletera askari na beje chenu cha CDF cha kwa security ando ba robena dine fenge mbunge exactly Igona nyina wa kunje ndikanisi kwamba kuthakwena thine ibu Honorable Mwiri Gikome kire Facebook arua hello Martin salimika na usalimie JR Kinoti aka mkuru wa Kiama mheshimiwa Kabeabea Wandande na mheshimiwa MP mtarajiwa wa Igembe Central Dan Kiele Karidho akawa kile maoni yako kedrwa ni mimi advisor wa Azimio singe wa advice ku negotiate na some aspirant like MP to step down for another. They must consider and see clear the area to do such thing. But Igembe Central to communicate with the James Mutia and step down in a ways make the other side to harvest akawa more votes in ICC and Igembe Central constituency akawa kwa siasa za Meru haziendi vizuri kabisa ni bwana Honorable Mwiri Gikome na we Murokingora Kawale Martin Uhuru is fully aware of the looting he has overseen for the past 10 years and he and the cabal is so scared of the promise by Kenya Kwanza to investigate state capture akawa remind that the constitution was intentionally written in a way that the president cannot sack his deputy, unlike Jaramogi, who was an appointee, and he had to resign before being sacked. Kenya Kwanza manifesto has fully overshadowed Azimio, and now they are paying print media and mainstream TV stations to look for screaming headlines to divert attention from the magnificent people-centered manifesto. Kukwe kakuwate babu kapu kwenda kurotuna manifesto ya Kenya Kwanza kuringana nawe it is kere uru nkurukia yenu wacho kimbele tawe kiedhi muidhato. Hello Wero ele
Hello. Hello Weru. Hello Martin. Hello. Maure. Uni kimentie kwa. Ndenda kwa ndiri na kiuri kimwake. Ndauriti wa uringi ndauria ukia kuiba urene ri. Mukuru oku autia musi wewe aeta nje mwamba sayu. Then thaira cioro. Ukona baringi mbisa na mwekuru ungi bathambirite nao. Agacoka muci ringi oro thaira itindeke agwithira muci agwire ndi githiru uyu mucamukairia ncamukiria. Kithibi kuria omurua era urwire. Wewe wi mwekuru no urue. Kinyo kirua. Omba kuliba cwa ukoro njiru. Au niyo difference cianjiri ya Uhuru Kenyatta na deputy owe. Secondly ne onkwenda kuira kile. Tutakwenda kwa argue tutina fact. Article 147 of our constitution ni kwa responsibilities cionthe cia deputy president. Na ngwege mwe ngisaitie mwe. Nirera watu ni principal assistance. Ingi no akaritanguira saini ni raisi owe. Ingi akaofa and device ki raisi owe. Ni raisi ai na liberty ya wita oya and device ira ewa. Kanari ko ya sio. Yes. Imakose ya deputy owe ya u. Ari. Age awita thai tu ekithira isi afia. Ako kithe deputy owe akoya umwira njira ene yete kubwa. Then raisi ati oro ringi akandesign njirero kuete kubu as per my opinion de raisi inkora me kwethia atia ekubwa me kubwa imbati kulaumirwa ndawa bobo kethwa lakini bwe bwa thuka ke ibati ko yolaumira uba wa iturari tu vele na raisi ibu ntombati ko ya kirinde tike manto ya wi yara membi mbikirite input yo nan kawito ethacia lakini yantare o wintetheria atia Ntausikire anto au. Secondly ke manifesto ya Raila awazimio. Raila ODM ni moja largest political party in Kenya. True. By na MP sibo. No ntona kwa uma raisi thai yake ya seal all the loopholes nara ura corruption yiyite. Kana nara yukumira. Yera kile nonto numore ya kiazimio ni ntukwire kuipe gailondinga initiate manto ya ukire ya bunge bawe betara ura manto ya senchairu na katiba are senchairua beta bathetera mwananchi kenda bamonelia ayanto ao nio mbie ikorera twanjiriria ao raisi are wikira kirore muswanda yu ende nate thai mira kwiri kwikeya na ina bunge babati umuritira ngweu ai political lindo ni mira kwiri koya keya bwithire wa hukumai raisi kenda basilo those lupus. Secondly ke Raila na kurombete na kuageya na 6,000 per every poor family ndenda kile ya toneli na fact atire au kumai raisi na mtoyo wake yende ke 6,000 yake ya nake kila poor family na take ya kutwike chenyeu au meita itekinyela raisi oro uka musucceed no ntoto tebati wita na kintu ke akuna policy eku no bati otwere nende yana 6,000 ke poor families ba na ate kui mtu mwe family no ke me family ngire yelo ipua tukenda kolelio mano na mukuru inane kum na bonde ba enjimeti mo karibu enjimeti mo ima o mbere ende na 6,000 wike ya ili are okelia family ye ke raisi roke ya okay ende manto yau bakwendo tuirua for sure ni bari batuire tu manto ma ba tu kila otherio kile deputy oyo kankwire bibi to menyanto bewa to karingira deputy kura kakutwika buonka mtora wetere ke deputy president ko na umiro mwe na imwamba
Kalonzo re arariete ate kundesign yu ikunu ibazi banjuneti mwamendi bakiwe nyade mwanga na yete munda yoeni waeti lakini dhaya huku makampune yo dhai nyenchu ende ni gari kama tuire mantu ne yangi mantu ya moya ko ya gutum blackmail na kutuira anga mantu aya ate kubua wetangula na mtale mdaba ndire barari ki azimio na baita inata inyusia baita inata inyusia sia mbibi ya barari enju mbati bae ukilla taindio green days yare ukilla wetangula ide kwa tuikira kisi yake akuriga nikera enda sianga itokyo onge anga makapuri gati mi onto baba wo wino bedo membi benda inya koro anau dai baekera ilonti kane njosi na baka yo platform we mubakari ende manto ya mo for sure ibare Kenya si dai to 2019 na ageri kwitera anjiri ku veteran na ntubangi na udheri na ni mantu inyaba utoira yo rongo au thank you na ingubwiri kwa buendelee kutuelimisha. Asante. Jer, why would anyone need to anto ba complain, especially the botongwa, you know, but again all the same katubati ukabira mtu just because aweta rutero makana aweta rutero rongi and I want that kati hello Meru Meru hello Meru hello hello Bubui kabisa turari nao uraja mati kumabure karibu sana mati ukawata mukuru onke na manto bure zazawa anko jam aja na ndiko nare we na sefte baba kwa baka aja na ngiriza ndado na ngiriza ndado re ngiriza ndado ndio ja barabe na mpara kana ibaraba tio chomba kana ibeko abaka aja waftam omweli nande jongo ya dere ke unda goja na 50 million na ngiri ida anda toka oka jo time dangina antu barabe na mpara pecho nyinge ngoro kinye ke unda okay nande ni ura jaba independent 60,000 baka ja go chekera mo cho nyinge. Thank you. Asante. Kwe issue ya address wa kwa tuika King Jubilee no ki azimio itu kule antu bakulazimishwa ku step down nankwenda kwa gere azimio to lazimishwa step down ni makubaliano no nto vitu kwenda ni ushinda ite. That is a whole different topic. Kwenda tumeariri actually kitara chetu ya tuitikiria but I think we should mantuye zoning no tukinya weni kwa ne affected directly right JR about fighting corruption. You see tukuba Kenya kwanza ba launch manifesto yo wawire ati boki rabe na kyoni ntaira chekurwa urabaka baka strengthen bere institutions kidro ni DCI baka na baba nekireki na kyo but corruption really now other than economy corruption is another campaign tool, a big one. Actually story ya corruption ilienda ile tuita drastic measures na teko strengthen institutions that one will not help us kira woni mbitike die timelines to go la chirio mati manya problem ya Kenya ile very yo na nya tukia na nya example nya to ameritinya na sonko woko to tare to we governor we impeached with the court of appeal wa appeal no tunande we impeach we inyomoreja high court senate ya high court with the court of appeal weta umekeo no to buy time nande ojoga with the supreme court no to diurungite no to kudia to buy time no example iranja ka burunya chalete sonko ne to embu wambora diurungira mwanga athia tamu mbere beja kairi no era undijire watu diurungia na ninya corruption unfortunately in Kenya ni witherwe kadi weto chindo amwe okaitia utakuona kwena muntu theki miaka 70 mbiera ore wetagwa wete uleki 70 something years agweta appeal na ndina run for office na manya sheria chetu ichi tight enough na unfortunately
kinyaki ire atonya na kabebe ana mbuga kinyaki not ndiko menya nyatha kinoti me I think differently no to bangite gwita kutukia anything tutitikagirie kwenda change ya sheria ile tika strict no to the highest possibility culprits baketha bare oi bunge ni oi no tunandi yugo umba gwita uketha mbuga no tumire CDF bothuku or something like that na ndio tukwenda twariria case yeje within a month either kuthira kana within a year jore suggest wambuga ke BBI kana somewhere else na ndikuru chionde ile chiomba kurwa na corruption ngina ngerekano embere era tutinda kweja na mono China ire muntu aratha kwa na twachoka tu ukarathwa oyambia jeitha kana nyawa kwa tu akina corruption ukarathwa na nje enu tukaitia mbecha tukachokerwa mbecha cia ku risasi teto nyange risasi cia muingi theri kura muntu mwamba ubaiyete actually no the same thing ni utuma mbugana ni wajakoya na practical whatever no tuke discuss somewhat kambugite nkuga ni wajakoya kuga to discuss na somewhere twaerana jeshi yetu 90% yao bethara be kambi beterete tu karu kaumira beta kurwa na for the rest 54 kana 56 years ote karu tuona kenda beta kugita 58 actually to be precise ote not have part from story ya Somalia aya mabusu no mbere no ibeta kuinja nimona kwa ndampoka na things like that muntu ejaga tuia kana kora mutano jakwa kana mbia igwanchera aga karanjera akireja kanywa kamama akagweta keria otengo gengi and this someone as suggestaga actually to be very honest in the campaign na ndara ne kuruba bandarene ndarene na nyuma by the way de kere ko mtombira ngukezi mono muchoro antu hapa kwa aligira ilikuwa kwa aligira ndio kwa bebe someone ugwito agituma au kadhi mtu ugwito lagu ni kuma kipkona na misho ni mora ore ubira that's your friend also and aka suggest ya kaugatire anto ajeshi yekirare ekuruba ubandarene actually that is what they were saying mwambiri we had a very heated argument ke consultation yetu nabo wakiwa of course bangi kadhokiana and things like that and we came looking to a solution ndo kwenyoke ya kwethwa ubangi eu eomba kuona that amount nomba kwethwa ante kumenya no tunani ali wakati exaggerated lakini mbona ya kwatwa prado emo tukerwa ba kwatwa milioni street value or something street value yes and the way I don't really know I'm not very sure ataka that research so tukwenda kwethwa and misleading to the people lakini if it was true someone akauga ketheja garana kuraru eu igete kairigwa igachoke gakuru jeshi tukajokia mabuzu je tukaikia na bakaanda bangi eu ureteja kiba utwe karetwe na aria mabuzu ni ongo yao akiri nyampempe hizi tutacha garano kuralo these people can barabe na badeki mwaka or less no tukinya tuiga gwantu babe ya kwa barabara bakuma China na barabara ingi ya mungwa the other side tukaikia nto bau bakakarua kinyani askari manchera boye kana ara bateka ure bakali mampempe ukero kinya kwero makuru ngi mujoro kwambira mpempe mwe oma akero no kijinara gaita mpempe ngi watu tukwenda ere atoni nara gaita mpempe ingi and basically no but actually those are all loopholes ja expenditure ukenda kada nchere mirwa ina 7000 buga anto bakiri tu ndene tu utengo ke ya ile ba tukwenyangia na nuto na ndikuru nene actually majinuka ya kuduta ndege umeta Mombasa ujite Nairobi you will be surprised you will fly for over 20 kana 25 minutes utikio kuona blue anywhere anda aliorongo wanakabana that is the truth na ndio kwa churi atiri na nukuona tumiuro tugitaniritie na na nange kuona kugitangi mitaro ni rujirwa ngai why wouldn't we farm na tu atumira this kind of labor kana tukakaira antu endikezo bado imyunde thirikari antu bakomba kugitata bakomba kurima so corruption onto ni okumbura ya no tena njirenge tinga tukeza twina deadlines tukauga corruption case ikathira within a year na appeal yethire mbuga within another 1 year so 2 years ituthirandirie na abue kabisa side jere BBI utakona like you're putting it twakinyire mwanga Supreme Court na rugono ruru agitata so if you do that kana tuka adapt nyumora idea we are ke BBI either a very good time limit ya kuthiriamba yes number 2 senators baka more serious gego kalia mbecha alafu tukachoka tukagita mbecha ile anachochi utigwa na national government chikeja mashinani no tunai no antu bate national na area antu 85% na area tukeza twena kinya 40% kwa ya jeshi yake tukale no don't understand how much ni imbiga argument ye most of the governors bora ya agriculture is devolved then why do we still have an agricultural ministry if we go the policies yes but we go by the policies lakini mbeti ile nyingi chikeja naiko
county county kenda county na ndi umba kushughulika agriculture bubwega kethira imantu ja health antu baba oni bimagina mbecha ira batika na jicho tumanya michara ya antu aitwango ke badirikali ba health echererwa but kidaba jicho kana banengerwe mishara bero ibo batu to kandika antu baitengo lakini bubari bwena area lakini it's a devolved function. Why are they holding money? Simple questions, man. Okay. Thank you, JR. But corruption is really ne kana unkumania ne ibu yo murito. Yeah. Hatu dikire zoning. The other day JR dondere Governor Charity Kaluki Ngilu aikinyukira muntu. Etikia governor. Nikwithe tukwina ndwaria Kinyameru. Wanakilea au na rakinyukiro ni muntu wa PNU James Mutia. Tha ibatiere na Romano Mwito wa Mbas bonde bari kira azimio. So how effect ya zoning yeye gedre rembi in some places in my thinking na of course kuna rumors nyingi muno lakini kuthoga ni propaganda nyago kogire ndo nduku kayombira uwe utiku kabisa dukinyugirite someone else ndigurudi urandi kulikana no ure ndio gutuma itawada ndio gutuma the poster that you had given me someone ambira gege kaka bea kwenda nyumora na rakijugire na boya yari ituguru kana rakijugire mosha tuko agatwira Waditha kwa zoning kakurare na mtu ngaromba gite na UDA na niko gera Meru no I believe it's important. Okay. But Martin, in some places together ina itawada ina advantage positive na nangi negative effect. It depends. Womba kwethura bathitie nyumwana no ntumya kwina favorism of course ikethwa kithithe kwa kithus whatever katuga kethaija uni ndi mukoro kiama turungi muga na kabea na kiri alafu nkethwa uni on the ground are more popular lakini depending with how they do their research baka decide mbuga hii kiri ukageta wageta ukaromba. Of course they can. Anything is possible. You know why Bwana Senator they can't do that? Can't alafu na ndio uge that. Na ndio if something like that happens, unjabu bakwetha popularity ya mtu on the ground guru, lakini based on oria anene bakuthogani atwakarande guru twetekaniria nkethwa yugo go favor. Oni nte kuona mtu kundikira. So at the end of the day tugatika na ndikiri benao bena kabea. Then what will happen? There is a very high possibility. It has happened before actually no nyangu kalikite wikiterea kiago rea by elections. Okay, then ande muntu ro ero akinyukire bara baikanitie kotini or something like that and things like that. Bara wakarocho kana ande antu bakambi kulinga itawata protest votes. Na ande antu abalingira the person uro otigwa bakalingira the opponent. So tukona that one becomes a disadvantage. Yes. The other thing ya kwethwa genuinely bakomba kuthithia the kind of the best kind of research na ebethro antu bobondi barari influential then bakeja kwa bagetekaniria kama na mtu of course yeribiria kona no it is about interest story ucha kuitekaniria taka ugambo gwa interest. So ya kwethwa bagetekaniria that na nande ketha yuni na ndu tukweje ni mora uni mu support to know when they can more. So if I'm able to push my people to him, then it becomes an advantage. So you see, that is why I'm saying it's both ways. No, what I was saying, no kumenya ito kubudya zoning is for the interest of the party. Ku party no mankebu itumile all mechanism genuinely. Bagise bagoya the right person na wena votes. No that's strongest. Onto kijana Romano esona ayo rumors. Kilina nkinyukire mbasi kwa do that mbasi ne afa ndi muntu egembe central wete egembe central I command support in 3 ones wondi that ni siako fully 100% isa sawa na kija wondi yire ina sioi especially wondi tawanjia ndina support almost half. This one where Romano wondi weni mwe kangeta. Sasa no kuona those propaganda isikweya. Lakini utina ushokinya no the realities. But the reality, how bad is it? The zoning is not bad. No at the end of the day you use resources. Yes. Utema na kutumia resources winde bwana. Kede awi wombo ndombo kinyukira weka wankinyukira na thirikari atikia ovu na mbere no kali spend resources ya gutheri na ni nkombo shinga. Ibana wakateke nikia off. Mheshimiwa, you know, the biggest
elephant ina ikire nyumba ya Azimio ni ati iba kulazimithia nto mwendo ni mzani Bahati akiwa ati kinyoka it got ugly but then kuibarabo kinyoka mtu wako mpioba kuona JR ya hii siendi kuwin anyway but mheshimiwa Kabea, how dangerous is it? Tuwenda kwariria mantu azuning badu thina wite to affect adu tu sasa wa kiama getu kia yundi kare kwata inya sana sapati so bira bingi bikwe ya no mbuge saindie Mount Kenya tutina thina zuning bayo baina thina baso Kenya batu tutina thina na arogono rura tuonererwa oro we are moving well na beati at explain kidogo no would want to understand dinere yari na mbogo ita mbogo ana ita ure wewe na rwa mbogo na tumuita bwana senetari na kina bwana senetari kwe gori amboria matini amboria amboria kada tu na thine wetu ndamwira ontu gembe situ tutina thine in fact baba boite kubudwa zoning ni pia ni una Jubilee we are in the same team in the same line Mbas is support Azimio throughout kwa lazima Mbas is support Azimio kirahisi kwa lazima tukarendena watu negotiate tu step down na ngwani lakini kwesi amabili kile Azimio bili kumetagira Azimio through Jubilee botena watano babu Jubilee botena gwatero of some sort na ne utu to support rahisi na baadhi wantumero county to support ngavana wa Mbas to Jubilee lakini kwa mbunge asteperonge wa Jubilee na wa Mbas it's not there both support no both support just to be clear Jubilee party Meru county to support ngavana Jubilee okay Azimio support you kile ko chete kwa governor of course ni kile tu ateno state or maybe not no to kuwa is the one who said president Uhuru the other day president Kenyatta nani Raila Odinga na Martha Karua no about state Meru Kionoru stadium mheshimiwa mporo abori na wire na insinuate ati where I support Madam Kawira Mwangaza. Actually, I insinuate reka amini the boy support Kawira Mwangaza. So, Azimio it's a bit divided. In some confusion. A lot of confusion. That is in politics. Na ndronere katukutiria ndronere mheshimiwa Kiraitu Murongera wire now support. Kukiatekia MP. To megetho kugwanta teo. Daigirwe mantu yau enkoibo ya sana no tuwa kwa wakura yu. Kiraitu Murongera ile team wewe in support. Actually, I am very happy. JR, what is this confusion kile politics tia Kenya mwaka yo? Kiraitu ni party leader wa basi kile Azimio. Azimio ina muruiriwete but I support their biggest rival. Murani woke wa kueburu no support. Urore against Azimio ni enge yerutererwa CS Munyanero nyayo support another person ote Kiraitu Muronge ukiyetekea governor Meru. Well, Mandela is basically about interests and differences. Na ndiko kira mtu akethero akiona indewa gutethekera indewa geta kira kingwe yake Martin ni urakura china mwananchi. True. But rendo mbira atri uteki amakyo bakuringwa either president kana Raila Odinga baranire na CS Munya na governor Kiraitu bawatanira ba supporters maybe they would my coalitions you drastic chikaranda eke mwisho which will disadvantage yes na wono ligana basi ile ankorunu kuligana kiumia kya mwisho kiumia kya muthia mbere ya githurano tiro bagwatanire tiro betikirio toja kiritie ni basa poti you remember that so kwa nyamore uche mwisho rere ya gutina any whatever so you might actually be surprised ukaigwa ketha ya Munya ba uga batu na ndikira izo kuja maya kinya itarera kaindi meruka yani as in you must make a decision at that particular time can not beja posts kutha wemenya inde wari how bad would it be ukagwithirwa Kiraitu no support ni CS Munya Oni Martin story ichi who is supporting who is neither here nor there na nio coherence nyantu betu buru kabisa ba Kenya kwanza na kinyaba Azimio uketha wirigirite ati na uketha Ruto eja kwa agwe ja riunga ati ali ayoba ugononere kura la antu ikitengene bali
bate sutine so Ruto noe yathi urunge ugitebora nontu ni wante kwenda kuga marietu akwe no drona Ruto ali na akagweta muntu okona kirindi meyare kirakinyire na nentu by the way bari moja kwira point blank ba kwira kwatu tikwa yani ote story tio tina bwere nchene so bako mtanipatia nani kama whatever okona ndo bautaga yeka to exist na it has happened actually tunyage kiraitu wengwa mwekoro wako oria ndo bamwira ali utekura je kiraitu iria ba kira kimbere ndo gae bone bila bakogeta ata bakona anyway Martin ni siasa there is a certain group iretete egeria kueja na bia kore antu babirega nyobirega na bena mpara na babirega na wachuria I mean it's like antu I think abambitie Martin we thank God for a program like this antu they have started ibambitie kugeta ata kumenya the truth so na ni morongo jara tura kuirwa ja maingi people are realizing these people lipo babwiri kuda baitu tayathagia and the same people bakweja kweja after 5 years baja bakambio cry wolf baitu era ngambia ngachiathia nande uninde mwananchi kulinga etuma munene okwa na kulinga etuma na kulira ngirira embira ngura bagura atagutetherie na yuko ndathurite inde uni ndathurite ura na nyenda ndathurite ura ndakwira kamwitere tugaitete bogaitani ngugenu no babwiri kugitate so people are realizing so nande ureto gaita kwadrantu wewe ugeri arabo kwenda kuona buturumia bila buturumia lakini at the end of the day tukamenya na hata kaikia jamoi Kongo na kwenda in politics anything can happen anything kinyamunya na kirito kwaria tianjabu kinyampuru na kirito kwaria tianjabu so in politics anything can happen betere asata mchacha ukora kwa Reverend Pius mbere mwana siasa adidia bora abera babo yo tunyithie muma aja oromba kura gwe wambio tulia bukandingira kana reto kwenda nyithia ntu bakwa muma Kristo bakwa ibakare ore bakari no ndo nakwire no mwirire na kuigua nete akagite atia and you know that one is a serious step ahead no ndo indikana 2017 we ronde retire gari ndia uri MP kwenda beja MP bangi bathatu oya bukamba kura na basta nyaka likithia akauga butera igora uga boka mwa kura agafaya yake ya mwagura alafu basta akarigithia ondo okera ndaberere babwe buti antu babe kababure arongo na ante boromba kura no ntu utechio utibutire nyamuire ku butire nyamuire bo yanire chio dera niye ku uri ngoroma na boye ore bo mwachio kwa na ndiko the kaganto bagetere ata so I was actually extremely relieved kuona at least antu ba komenya at the end of the day tutibwiri ko that witina na inyana nyombe murungu era antu kunyithia antu myuma na omenye mu Kristo ate kwa iria amina ate kuira ama no ndo ate kwenda okuthuria iu nio ni mora principle wa mbere so mbo kwira lakini teka kunengra na kuona kwa tondiria antu meiye agora tu bonga mathokana thank you very much gentlemen Bwana Kili, asante sana ntupokuwa na kanya kwa na bahati Kili ayuretikia ubunge nterirachi ya Igembe actually ndibwe second that miambo mwili. Thank you very much ninango shogere murungu nkatho no ntobwa itaruto thature yao kwera ntobe Igembe Central bandikane tariki kenda bampe kura shiona bandombere murungu na nkibagikishaira nkanania Igembe onde thina cia barabara nkathiria thina cia usalama nkathiria tutetera misanda bia kura ringi na ngitangaza ira Kenya Igembe Central kwina mpara kabisa na usalama ibwa itetrate yo yonde yo thina tunashira na Igembe Central wa mwisho mbere antu Igembe Central uni mbitite ndebene ndina kiama kan Jubilee na ndi candidate wa Azimio kwa hiyo timu ntungu kinyukira nthi no tewe kinyankwenda kinyukira nthi ndenda twitendebene twinde ubonga muntu wilaine witandebene thai mwananchi atwathurane amenye no kama Mungu Igembe Central. Asante sana, Mungu awabariki wote. Asante. Thank you very much. Jao ni kwenda kwariria antu batiania isti baraba pete ngui bambere buru nguchokia nkatho no ntubakariba mikinduri baraba turire na wingiru ari tukari na muchemanio wa Kenya kwanza na bombonia wendo bunene kithati babu muchemanio ira yutigita boboya ura boya ile kwenda kurikania antu batiania bandu ntakura no kwenda gitiringi na inkwenda kuromba several groups kura number 1 kwenda kwira baba mpete kura ari ingi taburingire ndi ndabumenyere
na ndareta maendeleo ya maingi muno ndenetiania yara babu bo yamenya grupu irangu ingi kwenda kuromba kura civil servants civil servants bwa chumburi muno na kuthiritina bukira wa ibo kubutwa batuika ngwete kurutika lakini ndekwe at least dabwere space kenda kuruta ngwe ko untu kwe kinya undikane kuri antu bete mbasari baba ingi muno kuonde utonya ndeya nanti kuri othe muntu nandingire kura kana tandingire kwenda kuromba bagu bonde ba benefitire kimbasari siu kinya untu kwe kinya tariki kenda we yondikane kwenda specifically kuromba tonisa kura yakwari kwethire kwina thine gintu gita wa corona woni muntu mbere kuruta milioni 7 nkagura gintu gita wa thermoguards na sanitizers ikenda kanisa mwathani itike kuingwa ari nkubwira babu kanisa bundombere bikengwe maromba na kinyangwe ya onchwira kura. Asante. Uya makai mwathani abutharimia antubatika. Thank you very much. Eldo the party kama kirotio ndomarete gakoromba antu betu tariki kenda cha mweri jwa 8 yani bandikane bambikie ngugi ya senator oni mathogane jakwa bwana Martin ikugarura uria twitairwo ngugi ntikwenda twithira tugitairwo ngugi uria thirikari kwenda ndenda twithira tutingatite katiba yetu kinya tukiurania public participation kinya mantu ja finance ja uria nya article 201 yuga nikenda ndaike mwisho ithira uria mwananchi akuuga kana uria kwenda uria akuona ni wako agatetheka kenda mbechi tonya mukone jwawe ethiro ni wako akuthithirwa inde tibethirwa antu muntu arita akathithirwa mantu jara yati umuguna lakini ndagike mwisho akara kuthina ugachoka kwambia kwirwo kanenkerwa ngambechi cia kuma nthiguru witi anga ngirira ndatu undunga minde muntu kiumbe na rwano rwakwa ifoman muntu wikirite ngobie ntune au yandiki JR na ndiguru au yandiki foreman na yuni namba mojuri namba 7 listine area ukambithira area watinda otega wingi gwe na mwanka namba 7 weta wikire tiki au kunje karatasi wikire ndebene so ankuromba antu betu na kwinyia gokunene antu bakanisa antu ba biashara bonde basically nontu kiria bukwenda kuthithirwa ikyo gikathithwa na kiria gitumite mbithirwa ntiro ngikia mene mati ningithiria kabisa ikwithirwa ntikwenda tuija kuthekana na byama mbithirwa woni antu ambakilisha mwananchi ikiama ngwakilisha ndaenda kuuria governor kiuria nkerwa ankurwa nae na kiama I think so na mheshimiwa athuri na PNU na 35 easy senator senator no kuona senator betu bo baire ba mbere kabisa mbere atwire no ithirie nguru mutene na kondo mekinyithia ndiguru na eventually ba mekinyithia obaire atwire thirikari nera na ndio muthura buru kabisa imuchore okwa na la ime ateke gitine kiria gitige senator gitina muntu kinotio ntomareto gakarira tariki kenda so at the end of it all agutwira moraina era na joka atwira tumba kurona thirikari acuite all those kind of things chieli gukwira atia gukwira bukeja kuona senator na governor begitine kimwe menyo tumba kuyarifari yoku twitite ngemu ne Martin weja kuona supervisor okwa kana no ukathira rifari ngemu ne yego ezi na no okuna no eboje ni no it was not going to work mwananchi na no mwene ngugi ati ona mtu wa mwakili o amwakilisha so uniamba kilisha mwananchi ntekwenda kwakilisha kiama na ntekwenda utumochore nya ntetumo undu na antu na the governors ntetuma undu na bola lakini ntekwenda utumochore na bo uratumba kuthukiria mwingi. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Kwe gintu kimwe kwenda kumenyeria antu begembe central ira yitawa egembe education trust fund baba thomera kwa ana baba thomera cio na fund yu kinya kileta mbunge fund wite ingwa ugagwa na mbunge uri kuo ai mwene fund yu iri fund ya tegoro ni antu begembe central na no ekendelea kwithweri kuo na no kandeleo mikira mbesha na nkongela mbesha in fact ngenda athomethia na baba ingi na bayukua kiani na hadharani tumenyani bali kuna bali kubayukua. Asanteni sana. Thank you. Asante sana bwana Dan Kielena kurietikia Igembe Central na tikiti ya kiama kia Jubilee mheshimiwa Chonge Kabeabea ni mbunge wa Tigania East na kurietikiwa ringi na tikiti ya kiama kia UDA na bwana Kinoti Marete JR ni yarituaitikia useneta ndani ya kaunti ya Meru ari Mururi Kiumbe onimito Martin we Chonge ndola kiribara bonde bombe dhiti mubango yu asanteni sana. Good night. It's been real. For real. For real. Yeah.